Amusire mutayimina bakutuhondera Kitara TV amabara Julius Shomendo musajja muri somo haba more ntekanza tulya kijalike ha Kitara TV kwenda kusima hono halo kali akutonda kasomi kandu kenyine munyamasaze mbaganize za bunyoro kagadi kivale kakumiro ka twina masindi twina kiryandongo hoima bulisa hono halo kali kwenda kusima ningama. Thank you so much kubola kasomi kandu hantekanza tujalike ha Kitara TV obalota ka subscribing agati manyiro kulinda ki because Kitara TV of course no doubt tukusinga nito tukialidinga omukintu kinu kyenyine so ngenda kusaba o subscribing and of course omigena kadi so that entekanza zetu zona otungege update otungege notification zona ngenda nokusaba ogende ha Facebook likinge page yaitu Kitara TV tusolo kuba niturubatira hamu in the special kwenda kubasima nimbagamati mwebale muno akasumi murwatire naito almost myaka ingayo na tujalike eno nyamogi supportinga tubaireho na of course ntubahereza entekanza zenu nitubahereza abasajja bakaza abanyoro abanyakuli omunsi yene ya Uganda na heri ya Uganda. Of course amabara mbagambazire nigabagamba tuli muruga rwa hoima street end bagiyeta Butiyaba road bojoninga Butiyaba road no genda kuli bulisa nigo this is the road Butiyaba road. So ngenda kusaba osigala ntekanza osigala ogende likingo siyalinga abantu bono beto bagambe bayije barole ntekanza eno kwenda kusaba no kugamba nti wetoleze kyo kunye kitu kweta mpenko ni boko wano itage kyo kunye kirungi akokunywa akatajja kuzimbisa omutima akokunywa akatajja kuha hangover akokunywa karungi katoze kampenko ni omaduka gonda gakutunda ebyo kunyo sobolo kuba no katunga and of course boko otakikize emyaka 18 mpenko no taginywa mpenko ni yabana bokaboka abasajja abanya kwikize emyaka 18 no genda haiguru tudateka nza tujalika Kitara TV ngenda kusaba just train mukatito otaruga hoino etaga abantu no beta no mentioninga gabantu neshalinga galinki so that tusobole ku bantu nyemerwa tugaruko taruga Bunyoro Kitara Development Association ekitebe ekinyakuteraniza abanyoro bona abahangalira omunsi zaheyo nikikuhikiyaho Bunyoro Kitara Convention eyo murudo gwa kabiri omwaka guno 2025 kutandika n'ebiro by'okwezi 27 mpaka ebiro by'okwezi 29 omwezi ogw'omukaga omurubuga London ha Grand Safia Banqueting Hotel omutwe omukuru gwa convention eno kuli history and legacy the culture and heritage of Bunyoro Kitara nyaburayi wetungire tiketi yawe ha pounds 10 zonka abana bate emyaka 17 n'ogaruka hansi bo bali ba pounds 50 abanyoro nyene halimo kali abanyakuli bungerezaho henyini mu America Canada halimo kali muije twegonze ka abanyoro tunyumira omuziki kurugombana bo mukabazini bebemere Fego West Ami Shakur, Harriet Dinkins, Jesse Nectar, DJ Shadina tabuliro omuziki gwomoka. Tujja kuba ine binyumo bingi gamba nka All White Boat Party. Eno kugisasulira just pounds 40 egenda kuba hakisaro themes ebiro okwezi 29 esaha 11 za Rwebagyo. Kandi tugenda kubungira Petty Rivers Museum mu Oxford. Turebe bintu abajunge batutwaire honka abanyoro. Kura ticket yawe ha eventbrite.co.uk. Orundi sasura mu banka eri mu mabaraga Metro account number 89 nkaga na munana asatu na munana mukaga kumanya bikusingaho bungire kibanja kyaito www.bunyorokitaruk.org abanyakutaire mwensimbo harimo bukama bwa Bunyoro Kitara Armstrong Kigulia HB Hotel ABM Electricals Mika Eco Resort Hotel n'abandi bangi muno nyaburayi wenkongera kwijokizo taferwa mwijje twegonze nka abanyoro Bunyoro ni buruga Bunyoro ni mirwangi zinga Ingasa roye 15 aroye 8 baite ingasa zinulirwa hoki zinura nekipoli kande ebyo kuliya bagamba akaro amabaragawo akaro iwa amabaragawo niwo abakweta batu nyowe bakweta Sharon ramuki abantu nkabasatu Sharon nyora mukize Braza wangi baramuke mu rugwara azi James Renkobya azi Munyizi Robert Renkobya azi Yanzimardi Renkobya babona bali Renkoba babona no mu kwikara basindikira akazina kakunyumira ko rururu kazina Toina kazina kakwebe karosi be kurunka nkule ko gendo okole okole kurungi sente ofune
ego Sharoni hano mukatekao paka ya nanka ya tukutuku paka ya tukutuku mukagiteka hano mbayimanyire niyo paka mukagiteka hano ninywe na muri hampira umpira guri guta reka mbanze mpirire guri guta umpira bikyaremere tinisi usibirota kuronge amabara gawo Smith ndikutubata bita kuronge iwa hano kuvuga tukutuku okuvuga bajaji no kuvuga piki stage mugeta mutene gara togeserera stage anti mugeta muta koloping stage era mukiya mulingo mukora hano abandi balinga byagenzere kora abandi arabale mirimo ne baramukiyeho abaje bange bona bankora nabo ba staff bange mbaramukizeho bakakurukiriza ibara stage murukiriza amabara bakakwa ibara nyote bakandukirizaga mpaka gabandukire kuruganya zali ubu kiyali muhiyaka stage ni muyaka abo uri muhiyaka bajya kuha ibara bajya kuha banzongambire gakubamba nyina amahuri mukaga nkata ha amahuri yabiri nkasika ha amahuri yabiri nkali ya amahuri yabiri nkuba nyina amahuri ngasigaza amahuri nga ukakorota nkakubanya mbamba nyina amahuri mukaga nkata ha amahuri yabiri nkasika ha abiri nkali yaho dena abiri nkubansigaza amahuri sigaza kubosigaiza abiri nigo nkubansigaza habo waki katara abiro gasiri wagali nagali wagata to galire misago waganaga tagosigaize ni gabi nigo yini yagando mundu orikinis ompira guri guta yali 0-0 nikurubata bita tuli mumpora kuchapa ambaze nkuyo ugata mu TV amabara gawo akugiziwe Steven mulimekazi wanka parajoki hano amafuta tigange gakutuza mtauni bulikira gonze 200 kutayi aro nobujja na custom yera no mulimo na kilo esente zanyu baboda muzimalira nkaha sente sente zikuhuwero mbiyetage bituko ntuwende ebyo nyo tukakuyimaliro baitu mukuchakara munna baboda bakuchakara barona batakuchakara no balo amahuli nyina mukaga nyasira abiri nyasika abiri nyali abiri nkusigaza amahula inga hano kubogatirga koga hoiremu okubosigayiza abiri munda honga barugana agobayo nago mukibo nakubaga hoiro ndamuki abantu bawo nkweba inga abantu hati rero tinyetegereza korungi ndiya mukuru tayipoke Kitara TV Kitara TV ndamukizoho bataka baitwa parajoki yaho n'abantu abatukora nabo hanu n'abamanyire bone nabo baramukizeho abakwenda n'abatakwenda abatanyenda timbaramukize kandi tibanyenda ninko nimbaramukiyeho nabo baramukiyeho kandi ndabaramukiye batakungiye ngani warakuho umugisa mwe baraba boyina barayitira mukafuba nibegarukamo nibangonza arusibe kurungi ompira baitu bagambire gukiyaremera ompira ogwo turagura bamu mali kurungi none nkurura nugwaro ompira ona agenda nkamu directing ogenda nkanku directing amazire anti nyongambira nyongere nku directing ogenda nyetegereye amabara gawo ogenda hali araguni hali oboka kumara ihampoti araguni ejja kubeera wekinis sasa amabara gawo abigaba living story bale kuchapa nayo bale pira guli guta 0-0 ukyalemere turaguihayi titukumesara zonko za mukamu kabara tuswaza tukarugamu ba defending champions tukuba tuswaire mali tinkumanya tukuswala muno tukuswala muno abantu bonka basatu ngabasatu ndamkizoho Gisa dimugisa mwinga tutukora muhanu nyamukiyaho na Steven nibo bonka esente zanyu za babodamba inkaguzoli mukuziteka nkaha
baine mukaguzi oli sente zanyi za boda mu kuziteeka nka ezekitebe ndike ezitukora zimukora bagambire mu kuzimalira muno mbakazi bakazi tukora bintu byenkora kurana mali tukerera abana tukombeka amaju kanda baboda mukafuna sente muzini ati nazo ati tuwe nazo kakubamba nyine amahuli mukaga nkata ha amahuli abiri nkasika ha amahuli abiri nkali ha amahuli abiri ngoba nsigaza amahuli oyesira amahuli mukaga nyina mukaga mukaga ha amahuli abiri nyasika ha abiri nyali ha abiri ngoba nsigaza amahuli yakai ego meto wakage kanta gisobore ngoba nsigaza amahuli nga amahuli mukaga oyasirana abiri nyasika abiri yasoze nyali abiri nyini sigaiza inga ana niko sigaiza yego mukalo sibe kurunga no kuramukyo mazire kuramukya ogike baito kikengere kaguzo okitinisa wasibota ukuchapira nka hari ameso hari nka hari nayo kuvuga hano boda yo kolera nka nyonkola nka manager hari Abasono Masters Company Limited ati aho mukora biki tukora ibintu bya furniture mukora furniture no nukurure ebitabo hano nentebe biki iwo kabisoma ate nyizo bikoranga sabisoma irambani banzo tugaye biki bimwine bya kabi sideboard ziweziri wardrobes ebitanda tulina bintu bingi shuraxi na binge era mukiya abantu mulingo mukora hao bakapenda abo nkola nabo waliwo Freddy waliwo manager omuwala bamwita enyali endera bidomanyi mupya yakajja mu choli mire oyima mazire mbusumiki oyima ndoza guno mwaka gwa kubiri ne kati fe tutambula mwina na branch handi tulina wano Kampala Gulu nerira kati oikara n'orubata mu mulezo branch ati nyonyikara n'endubata but your business kusikira mu company yanyu business oyima mugisangira muta teri kubi ekutambula bitu mpola nyina amahuli mukaga nyasirika kuba nyata amahuli abiri nkasika amahuli abiri nkali ya abiri nkuba nsigaza amahuli nga linda ko umbuze si chogere mu rugando manyoro nyankole no nyankole tinkurukenge baita ati ori munyankole ndio munyankole amahuli amajiche amagwa amahuli ni gamahuli mukaga nyayata habiri nasika habiri asha nali ya habiri ati nimbani nyamahura ingahi ana abwenki asati wayata habiri wagarka wagarza habiri wagarka wasika habiri nali habiri kandi woyina mahuri mukaga wayata habiri gasigara na wasika habiri nali habiri gasigara wari habiri nimbani nasigara ingahi wasigaza abiri orenda kuya ikora ikireta shi karo sibeje mugo inukire enu bakugieta Guru University. You are from Guru University. What is your name? You are live on Kitara TV. You are from Guru University. Which course are you doing at Guru University? Which course are you doing at Guru University? Or you were lecturer at Guru University? Ezaba kutondera Kitara TV tukyarantekanza tujalike tukyanyumya mtuli habuti yaba road of course tukyaliho anetekanza tujalike tukubaza abazamu nabantu abali mu kishaka kino abantu abakolera hano tukwenda kenge bintu mulingo byemereire amahuli nyina amahuli mukaga nyasira abiri nyasika abiri nyali abiri nyina amahula ingaha byo garuke mu mekikaguzo kino osibirota nsibiye kurunga bunu mujwaire bukibuno kino kigambo baketa Raiso Road Runners. Onu sister wao? Yego. Aina miaka inga? Ono. Abiri gonga. Kandi we ninga? Nyo 19. Ono ni wa mukuru? Ono miaka abiri yataikire kuswera mumpi. Mukuhe? Habwaje.
mutwale anti mwine kuteesa bintu bya kuteesa ati nyo kwenda ndabe muliwe muli nyowe kandi anti ni waine kusoka kuikiriza nivo nyo tutaka huli ati sazi tugeze takuhura okumunyendeza mutwale wokuba n'omwenda nyo kumwenda ngugo mutwale nyowe kyona kyo kuba oyino kyona kyo kuba oyino akumpaire. But the bad thing, I don't know. I was asking her to give you, to give you to me. I know. And I take you. Not really. And she said that we are fitting. It's impossible. Do you know that song? We are fitting. I know it. Eh? But she's still young. That's why she's talking like that. But do you know that you are the only bean in my soup? I don't know that because you can't cook one bean. You are the only one in my soup. I just now watch mine. No, like seriously. It can't be serious. And I want to love you until Lake Victoria dries. It will never dry. That's yes. So I want to love you until it dries. It will never dry. Yeah. You are the key to all my doors. Thank you for. And I want to take you to the moon and back. Have you ever reached there? So I want to take you and we come back. But we'll get lost if you've never reached there. And I want to make you the happiest woman in this world. I want to make you the happiest woman. So I want to take you. Not interested. Can we give it some little time? No. Not interested. Are you going to think about it? Nah, there's nothing to think about. Please. Straight away to the point. Not Please. Interested. Me, I'm telling you. No. So am I ugly really? You're not ugly, but I'm not interested. Why are you not interested? I'm dating already. Eh? I'm booked. I want to take you away from that man. No. I've given you even this phone. You take it. You take it. I have. No, I have given you this one. I've given you this one. You keep your phone. I've given it to you. I don't keep your phone. Yeah. I also have a phone. Okay, you bring. I keep it for you. I know it's mine. So what is your name? My name is Linda. To send your greetings to your friend. Where do you come from? Bujumbura. Bujumbura, here. Yeah. Which tribe? I'm a Congolese. You're Congolese. Yeah. And I want you to take me to Congo. I'll take you if you wish. Yeah? If you wish. As husband and wife. No, as just a stranger that I found on the road. As not a stranger. Because I don't know your name. What's your name? What's your name? I'm Judas Chomhendo, the beautiful, the only handsome man in Hoima. But that one is also handsome. No, I'm more handsome than him. That's how you know. But I am the most handsome man in Hoima. Okay, I accept that. And I even have some money. I don't care about money. I want you take me to Congo. I pay the dowry to all your parents. I know. You send the greetings to all your friends in Bujumbura. Your fellow Congolese. Actually, that's not where I live, but right now that's where I live. But shout out to all my friends who are at school with me right now. You're at school? Yeah. Which school? Millennium Business School. What are you studying at Millennium? Catering. Catering? Yes. So you see, I want a woman who knows how to cook, and you are studying catering. I am, but I'm not in food production. I'm in food service. In food service? Yeah. That means you serve me properly. I'll serve whoever comes to the restaurant where I'll be working. I want you to be serving to me as the restaurant. So you're the restaurant? Yes. Okay, it's fine. It's fine. Yeah. If you're a restaurant, it's fine. Yeah. When I take you, you'll be the only person I love in this world. I've suffered a lot with love. And I want to rest with you. So greetings to all the students at Millennium. Yeah, and the principal, of course. I love her. I don't know her name actually, because I'm still new there. Now, what I have 6 eggs. But if I break 2 eggs and I fry 2 eggs and eat 3, and I eat two eggs, how many eggs do I remain with? Come again? I have 6 eggs. What if I break 3 and fry 2? What if I break 2, I fry 2, and eat 2? How many eggs are remaining?
Nothing. You remain with none. Are you sure? Yeah. Weza amahuli nkusigaza ingaha amahuli mukaga nya yataha abiri nya sika abiri nyali abiri nkusigaza amahuli ingaha abiri mali habwaki aho kubo chumbire amahuli abiri oba ina amahuli mukaga wachumba amabiri amahuli abiri nya yataha abiri nya sika abiri nyali abiri okubo sigaize amahuli abiri nigo nkusigaza musikyo nukanyangire musikyo numukolere kikanyangire mutese banzo ondabire yoko anti mina kusoka mukatesa ati mulingo oli munywani wawe yego okusaku munkonvisingiro mugambe gwa yogo wakabi anti no munywani nawe oyino kuba asimire beto wakuba tasimire muwewetere baitu banzo muwewetere ati muwewetere kyatasimire mugambe ntindi ampa mugisa akomugisa aine kusoka akasiba banzo muwewetere nko munywani wa nko isa no muhamagezi nda muhamagezi we atakora atakwenda naye ramukyaba nawe oli wa millennium yego ramukyaba millennium nindamukya abantu aba abegi ba millennium bona iwo ukera kosiki nyowe front desk niyo receptionist bakuzara nyowe masindi wa masindi kuno kichweka kikwanana eri hamuhanda gura Kampala road amuhanda guno gukwata busy niera okuruga kikwanana no kwata busy anti muhanda kiugu tengukenga kurungi kikwanana kirasa omanyire kirasa ya Kampala kara abantu bono ba millennium bagambe mubaramukize bona tubaramukize abegi ba millennium bona banzo tunule hali ya kamera ugamba abegi ba millennium nyinyi tubaramukize tuli Akitara TV abegi ba millennium bona tubaramukize na principal na metron waitu inyona tubaramukize na begesa bona tubaramukize baito no uramukonvisinga ati bunda ija millennium mpabuzoha Hilda Esante kanza tujalika Akitara TV tukyagenda mice of course tukyala street eno eyabuti yaba tukyanyumya mumbaire nabegi bano ba millennium ntwenda kenga ebintu bikurubata bite ebintu biribita otaruga ante kanza tukyagenda mice obairaba inye Pepsi nanyo mpaka t-shirt njwalemu aka t-shirt mu campaign njwalemu aka Pepsi Pepsi kaka mukuliza nanka obunanka muikarani mweho kolera umpora mporo obuti bwa maini tuba tumaze kuri inyama zaitu amabaraga Gaston kanderin ajuka bikurubata bitu borambora ori omnyankore ninga sho mchika anyo ndi omnyankore kutumira bachali bawo kutumira ba Pepsi bona manager n'abakozi bona n'abatari banje bona bakumanya ati shi kakubamba nyine amahuli mukaga nkata amahuli abiri nkasika amahuli abiri nkali amahuli abiri kusigaza amahuli nga ukawe na amahuli mukaga ukata abiri nashika abiri ukasiga abiri ali abiri nimba ina amahuli nga zero abwenchi kanu huwa yatakuwa sika nuwari no sigazana Nusigaza zero. Kare muje mugendeje. Pepsi ni tujikunda mnonga. Wabuhimba sense. Sawa. Konoenda kuiruka wabuhimba sense. Banzo ramukiha abantu banka basatu. Ramukiha abantu banka wabuhimba sense. Ina kamera. Wamuleba. Naye oli wa Pepsi Mountain Dew. Hello beautiful lady, how are you? Ndamukia okale katitu. How are you? Soko bongeo. Are you fine? Yes, what is your name? I don't want this. No, thank you. Yeah, you want to say okay. Ogo nukwata kozere. Kyala ntekanza. Baitu.
Waza amawuli gakusigala inga? Okwinukia abaana wabati banu bakusomera nka Maranasa wasibirota Koronje yuri nzaro yanga Kibingo kunu era muki abantu bonka basatu ndamukizegeira naye ora niwo mbandize kurora hali mbaye nyeberu iyo okutunda liquid soap. Hello, how are you doing? Thank you very much. Ndamuki abantu bonka basatu Zoli misuru manyi bana kale abantu basatu bokabuzi tumira ko abantu bonga nga basatu tumira ko oli muki tribe yo gwana inye muri baki oyo ono mugamba tumira abantu bonka kana yo yatumireko nje njagala abantu mirate bali kumpi bali wala bali wala anti kati TV bonna wagiraba basatu Nukitara TV amanya ko mwami wange Lukumani yaliwa Lukumani yebawo abereno mugabo mwagala nnyo kiki kyo kyasinga kumwagala kenasinga omwagala ko kaya jampa ndabirira bulungi yakusiima mubanji ate mulala nentumirako mama wange yaliwa aye mwagala nyali Busia oliwe Busia Seri wa Busia ndi wa Kampala wanene ate mama wa Busia yakola yoki Javera kala asembayo ntumirako mulamu wange akuyisa bulungi mpisa bulungi ali aluwa yali aluwa janda mukie hoyo ojwaire Alicia biki ausibirota maro gachate ba student musibire muta dinu isomero kirino kalitaina badge it is called Kabalega Trust. Which class? Senior 2. You are all in senior 2? Yes. So I want two of you. I'm going to give a gift to two of you. I want to ask you questions. Two of you. Will they answer? If anyone who wins the questions, I will give you gifts. The ones in uniform, even this one has a uniform. Now this one's from Kabalega Trust. Muina Amalo. What's wrong with Kabalega Trust? You are fearing. You are fearing. Go. Mami osibirota. Wasibota mami. Kana kapapura kakahwerire kano. Kala akali hano. Jine namba nizaba hayo sente buli kiro bano. Bano. Ni baba hayo sente buli kiro bano. Amabaragawo. Kale ndamukiyawo nyo. Ndamukiyawo nyonka nyo kale. Ndamukiyawo nyonka nyo. Kwa tokwenda kumanya kalira muki abantu bonka basatu tokwenda kumanya abamwetatuoki aboki osibirota ni nyamoti aboki osibirota bira kale jani heyo sente nkwenda ku heyo sente nkwenda ku withdrawinga oba depositingira aboki nkwa ku depositinga ati otinda kugambira otakunanka depositingire 12 aboki ati ngwe nkubaze nawe suwekere iwa aboki ndaka baitu koine nsoni bojabo aboki ate sento ojazibalira mu kabaga ndugawo ajwaire saha ya katima bakagimuha Valentine bakagikuha Valentine batuketa kubara Dolesi magihira yo mukanankambu
esimu agirayo mukadanka mu yeserekere aboki baitu ensoni ko ina nyingi bojobo bano musajja wawo bikorota ndugayo okandora okandora kale kangaruke tubibazo abokuba tinkabi kengere kurungi. How are you beautiful girl? Fine. You're fine? You're fine, eh? Kanyiruke na nyowe. Kanyiruke. How are you? Banzo ndamukyoka tito. Banzo ndamukyoka tito. How are you? Ama baby orota. Osibiro kurungi. Ere ntekaza ya kilokide sobe ile. Tukiara tekaza tujalike Akitara TV. Of course tukias you know tukiagenda maiso tukianyumya ama street n'abantu abaine milime yibakola abantu abaina ibakwikya hengaro Akitara TV. Ngenda kusaba jaso yongere maiso ogende no subscribing channel yaitu likinge page yaitu on hali tukale. Of course na personal handles zange Julius Chomendo sole kuba you know no following osakuba jakuba no funa vibe jakuba you know no nyimiro in the special. Ngenda kujukiza na mpenko neke kujja kyampenko ni okusakitunga baduka gonna gakutunda ebyokunywa gonna muihanga ojakuba no etungira mpenko ni no ginywa kandi nkujukiza utakayikize myaka 18 bayiraba otagura mpenko ni yabo bonka bayikize myaka 18. If you student below 18 years please don't buy mpenko ni ekyokunywa ekikuhera kurungi boko no gonze kitajja you know kuha kitajja kwa hangover kitajja kurumya mutwe wetoleze mpenko ni street eno yabutiyaba tukyanyumyamyamu n'abantu abakolere kichweka kino sebo oli state amabaragawo kono iruka kanda mukyo heavy baby hi baby mumpe katebe ntule we naisho dekana kare kama nza paka kuri yetwe kama zafune mere bora naba kama ogenda kufune mere tugende nkugulire nedda tugende nkugulire nedda sentence zirina zokulya na nyonyi jongulire nizongulire baby osibirota oli live Akitara TV nzise amabara gawe aine babazurita aine mbabazi mbabazo zina zina we wale kunyirira wale simu oli kijujuru yo full package akasindi kwenda kutwara mu maka gange sagara bufumbo ukabujua kabuwaki tewali sajja kakuchwachwa ile mitima sajja balimba nje sigenda kulimba nze gora sigenda kulimba nedda ndiganye ogayi gwani aine babazurita tumira ko bakyalibo ngabanje batumire bonamu dafini tumideko abantu be mukono bakuzala mukono waliyo bakyali bange bakolera yokko ntumideko abantu be Rukunjiri Jenzarwa tumideko dadi wange Nansana oli omnyankole ntumideko Esther mto wange mami wange ne bakojja bahoireyo kakubamba nyina amahuli mukaga nkata hama huli 2 nkasika hama huli 2 nkalya hama huli 2 kusigaza amahuli ngalo kadde mu nkawulire kakubamba nyina amahuli mukaga nkata amahuli 2 nkasika amahuli 2 nkalya amahuli 2 kusigaza amahuli ngalo gabaga weddewo abwaki anti osisa 2 oyasa 2 olida 2 kati gabate waddewo kale Rasta Wasen, how are you? Fine. You're fine, eh? Yeah. What is your name? My name is DJ Case. DJ Case? Yeah. You are the DJ of this place? Yeah. So you are the one who is always in the middle of these beautiful girls, eh? Now like that one has nyashi. Yeah. Eh? Yeah. You see, yeah? But night I immediately tulaga ku nyashi. Yeah. Nyashi. Jangu bantu balabeko. Yeah. You come, jangu. So how is it going? Ebintu bitambula bitya? Ebintu bitambula kiriya malidadi sana. Mirako naye bakyaliwo. Zento medeko DJ Ash, Hoima, tumideko mamia we mukono, tumideko singa we mukono, tumideko ne basista wange wona we bali awe natete. Ekikaguzo kihulire. Ekikaguzo nkihulire. Amahuli nkusigaze nga. Ogambira amahula bokuboyina amahuli mukaga. Okali 2, okasika 2, nkata 2. Okata 2. Gabaga weddewo. Toyina mukyala, wema tonafuna mukyala. Anze sinafuna mukyala ndisinga. Dwachi.
ensonga wabulako waliwo ekibulako nga ffe abavubuka kasente kakyabulamu waji antumireko abawagizi b'amaanyi nedda tusagala bukacere yesu tusembere nekubalira enteekaniza tujalike wano bano bakwetawo bati 49 ba obunyoba bwezingazinga mukulu buno bwezingazinga ati kakuba nkutundirayo enkonke 3 ndizoko mzee jogula kanyobwa kono izoka enjala nekuruma muno amabala gawo Friday Mathias bitu bikurubata bita bikurubata mpora obunyoba abantu bakubugura muno bukurubata muno ramuki abantu bawonka basatu ntumire mami wange Evas amugogo na munywani wange Henry Nyakasozi bati nkuhimbira ojja kumpa akanyobwa na obi wange tuli nawe banzo hule tinkuhimbire umpimbire ojja kumpa akanyobwa kanyobwa obanku kangize nkahala motoka umugaiga wanga kundega ojja kumpa akanyobwa umugaiga kundega ekadari nyonkuhimbire busa nyonkuhimbire busa tugende nkurubase nkukange hali ompa akanyobwa kanyobwa kamu tusoka nitukola tugende nayo tugende ndubate handu tugende nayo ntundiremu nkuiki hali kano otayira moto tukwatana okumpa kanyobwa imbira mungaro imbira mungaro ati mungaro nyonku himbira hano ujja kumpa akakoto korukumi okukampera busa mpimbire nete nusu bitano kabusa baitu mpimbire mali kanu kankateke no munsawo kale kakubamba nyine miyembe kakubamba nyina amahuli mukaga nkasika amahuli babiri nkata abiri nkali abiri kubansigaza amahuli ngana wasigaize 0 abwaki abwensonga gamogalira gando ogatire gona kuboga mazero kalo sibe kurungi webale kumpa kanyoba kankahereze madamu onu madamu kwata kanyoba simogirekereho ogirekere tochi kankuyire tochi ogiyire osibirote nkwenda kwa kanyoba kano nkwenda kakuha do do oli mugungu inye mutaye inye mugende mukuruga isomero mugende kamta kwenda kutaa kiki waboda jontu aleo ababoda biro binu kabata kwenda kutwara haba hanu mu munywani wange mpabaisi alinka agenzere mu field omugambe Julius aizire hanu inaenda kuramukiya osibirota uli akitara TV ramukiya abantu bonka basatu pabaisi baito mugambe nyiziro hanu ulire mugambe nyiziro hanu njamutere si mugambe ndabiroho mwaba kugambire nyizireho oja mugambo wa omugaye Julius wa Kitara TV Octinis sasa enu tirenga project bakwayireho t-shirt amabara gawo amabara banyita Brian de kurubata bita biramukiya abachaliba onka basatu chaliba niwe malire naiwe ntekanizeni anda mukiza bachwezi bone oli muchwezi go kangali ona na bakutwara bya kutaka kubi balifani banunga niko bagamba bakumusala kutaka kubi balifani banunga umanya abanyoro tubetaga akora kurungi akora kurungi bamutwaza kubi balifani banunga mugurusi osibiroti we bali kubaho ndokuru bikiri batabita ebintu byaha enseka sisikara ebintu byona bikafafana senta abana zitulemerera school fees tukole bata tukutunda ebintu byona bakutusambirira niwo okora business iki nyowe kanti nyina business yone nyakabere kuba ninkora nkyali mulimi nkulima uli mulimi mukulima biki government ekwenda tulime omwani mugulimire omwani tukagulima baitu kandi ati president yakaletamu manakoteni nakuja guteka emisoro baite kikuru mugulime gubeho nabutura gulime emisoro hingura ine bo bakuzaranka njo ndi muno mtawuni muno mutawuni muno ndi mtawuni ya Hoima muno ndamukiya abantu bonka basatu nkora mukiya muno abasubuzi bagenzi bange namuno abahadi we yenu hali nyemereire hatwini hano hatwini
haro mnywani wanga haikaro mpaka ho amabara gaikara ni gantalibaniza kutalibaniza kandi bahoireyo akubamba nyina amahuli mukaga nkata amahuli abiri nkasika abiri nkali abiri nkusigaza amahuli nga ntokota ine yosigaizo kubaga hoiro gona gali gatikire gana abiri ogasikire kandi abiri ogakozere cyo galire karusi be kurungi ate kanza jalike na nyoko ndako baninga baraka somikano kanu we bali munaikairi nutondera munyamasa zembaganiza za bunyoro mahanga gembaganiza akitara TV amabara jura sho muhendo musajja muri so muhabo moli deka twitretana ntekanze zindi batu nkwijukiza to go and subscribe and like our page Kitara TV hami kutuyona yona and of course na personal handles zange Julius sho muhendo sarakuba no followinga hona halo kali tujja kuba nitukwatagana in the special way deka twitretana muntekanze zindi mobile Kitara TV kwegesa kumanyisa.